88,1. Glas Velegrada. Svaki Velegrad ima svoja slatka mjesta gdje se ljudi vole okupljati, pa tako subotom se vrti uglavnom stvar oko centra. Tamo je i naš klupić. Bok Ivane. Bok, Ana, tebi pozdrav slušateljima još jednom. Sad više nismo u našem reportažnom vozilu, sad smo u Bogovićevoj, ovdje u središtu pažnje špicera zagrebačkih koji su se danas zabundali. Još uvijek je u gradu puno turista, oduševljeni su danom hrvatskih tržnica koji se održava na trgu Bana Jelačića. Možete na našem Facebooku provjeriti i jednu fotku koju smo vam odande poslali. Naš izbor je bio Soparnik, iako mislim da ćemo ga kolega Kralj i ja konzumirati tek kad odradimo sve današnje goste koji su nam se najavili ovdje u Bogovićevoj, a koji nam nešto spremaju bilo danas, bilo ovih dana u gradu. Ali nama zazubice već sad idu i na Soparnik i na tvoje teme. Dođite, počastit će vas sa Soparnikom. Na više od 2400 kvadrata od srijede na Zagrebačkom Velesajmu Akterfest, odnosno izložba akvarista i terarista. Kineski paviljon je njihova adresa, 4 dana i bit će zaista zanimljivo. A priču su nam došli ove subote najaviti Danijela Moretić i Saša Lončarić. Dobar vam dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Evo ga, što ste nam to spremili ove godine? Humanitarno-edukativna izložba, dakle jedan humanitarni karakter koji svakako treba istaknuti. Dakle, Akterfest je izložba akvarista i terarista, akvarističke i terarističkih životinja, humanitarno-edukativna, kao što smo rekli, znači edukativna na način da mi educiramo građane o našim kućnim ljubimcima. To je bitno spomenuti da Akterfest, na izložbi Akterfest se izlažu kućni ljubimci. To nisu iz pet shopova i ne znam od kuda. Dakle, a humanitarni aspekt smo se prepoznali kao izložba koja može nešto ponuditi u humanitarne svrhe. Ove godine smo kao partnere prepoznali Zagrebački dom za nezbrinutu djecu na Vrhovcu. Dakle, sva zarada od Akterfesta ide njima. Saša, koje će životinje biti najbrojnije? Najbrojnije će biti ribe, jer oni su inače u jatima. Biće jako puno, biće riba, biće gmazova, biće iguana, boa, pitona, varana, tegua, kameleona, kornjača, insekata. Uglavnom biće jako puno životinja. Gosti, odnosno izlagači na Akterfestu su iz Hrvatske ili i šire? Hrvatska i šire. Imamo goste izvana. Biće tu i otrovnih žabica, koliko sam uspio čuti. Znači, Ana, jest da su to već naše radijske fore, da ih nazovemo, pa ako niste slučajno slušatelji, možda to i nećete shvatiti, ali uglavnom, čim sam čuo da imate doma otrovne žabice, odmah mi je bilo milo. Te otrovne žabice zapravo u zatočeništvu i nisu otrovne, jer svoje toksine inače uzimaju iz hrane, iz prirode. Ovo hranu, znači, kojima i mi hranimo, znači to su sa voćnim mušicama, znači nemaju te toksine. Ali to nisu ružne žabice, to su prekrasne žabice. Ne, to nisu ružne žabice, to su izrazito lijepe žabice, jakih boja, žarkih boja, što samim time, znači, pokazuju u prirodi da su doista otrovne, da ih se ne bi trebalo dirati. Da, ne znam, Ivan, ili znaš, još prije nego smo mi došli na Sljeme su cure, budući su obično bile mlade jer su tek došle na radio pa prolazile školicu radijsku, su nazivali žabice i od tuda ide žabice i onda smo imali priču naša maskotica. A onda si ti bio u Maksimiru, nek znaju ljudi, kad si najavljivao jednu radionicu i jednu priredbu, pa smo tad imali jednu zgodnu situaciju. Da. A evo sad smo došli do otrovnih žaba na Akterfestu, a električna jegulja i vampir tetra. Da. Što je to? Dobro, jegulja, još znam da je jegulja, iako električna je prilično ovako egzotičan pojam, ali vampir tetra? Evo, sad ću se objasniti. Ove godine imamo čast ugostiti električnu jegulju. To je stvarno opasna životinja. Veličine do 2,5 metra, odnosno težine do 20 kg. Ono specifično kod nje je što je električna i ona može izbaciti napon do 650 volti, što je doista smrtonosno za ljude. Ona to koristi, odnosno to ispuštanje struje da bi omamila plijen koji jede. Znači to isključivo radi u vodi. Mislim, ako se ide dirati, isto će ispustiti napon na nas. Dakle, to neko drži doma?
Koliko ja znam, kod nas ne, ali ljudi znaju to držati doma. Još sam htio reći da ćemo napraviti kao neki osciloskop koji će biti kao monitor iznad akvarija i gdje će se moći vidjeti znači koliko napona ona ispusti prilikom hranjenja koje će se moći gledati znači na samoj izložbi. Dakle, kod svakog hranjenja ona to čini, dakle, i u akvariju. Tako je. A vampir tetra? Vampir tetra, to su tetre koje su dosta agresivne, onako imaju baš zube valjani ko vampiri. Mislim, jako je atraktivno za pogledati. Biće riba čudovište, to je ona riba, ona prahistorijska riba koja izgleda kao da je neko stisnuo. Biće, meni to jako veseli, biće jedno jato od 60 pirana, to su crveno trbušne pirane, koje su doista isto jako opasne, znači nema guranja prstića unutra, isto kao i kod jegulje. Biće mislim, to bih htio stvarno napomenuti i posjetiteljima da se pridržavaju sigurnosnih mjera koje će biti istaknute, jer sa tim životinjama doista nema igre. Vidiš, Ana, mene vesele žabe, šta reći čovjeku koji vesele pirane. To svašta govori o njemu, da. Daniela, što vi imate doma? Ja držim zmije i guštare. Ja imam, on me tu preteko s otrovnim žabicama, ja držim zmije, imam i boje, i pitone, i mliječne, i kraljevske, i štakorašice. Zašto vas to uzbuđuje, Daniela? Ili veseli, ili razdražuje? Pa ne, mene to smiruje zapravo. Kako si fulala. Otkrila sam kako to na mene utječe, što vi to imate doma. To na većinu ljudi tako utječe, ali ne, to su stvarno onako... Ovo je njezin prvi dojam, znači čisto uzbuđenje kad vidi pitona, nevjerojatno. Da, uzbude se ljudi, onako, ljudi imaju velike predrasude prema tim životinjama, sasvim bespotrebno i upravo smo mi na akteru da razbijemo ljudima te predrasude, a zašto ih ja osobno držim? Zato što to smiruje. Dakle, ja na večer ne gledam TV, ja se okrenem prema terarijima, gledam taj njihov mikrosvijet unutra i to je meni onako, baš je isto ko što akvariji smiruju ljude, tako mene osobno smiruju terariji. Razgovarali smo o tome, dakle, većina onih koji će biti na Akter Festu ne uživa u tome da im te zmije budu oko vrata, da ih navlače po cijeli dan kao što mi neki navlačimo naše kućne ljubimce, ove malo manje uzbudljive, već je zaista poanta u tome da uživate u tom njihovom i nekakvom okruženju prirodnom koje stvorite odlično. To ćemo sve moći vidjeti na Akter Festu, otvorenje u srijedu, u koliko sati? U 9 sati ujutro. Ulaz? Ulaz od 20 do 50 kuna, znači 20 kuna je po osobi, za djecu je Za djecu do 7 godina je besplatan ulaz, za djecu od 7 do 14 godina je 10 kuna, 20 kuna su nam odrasli i možete si kupiti obiteljsku ulaznicu koja je 50 kuna, znači mama, tata i djeca. Evo, možete si to priuštiti, još smo nešto htjeli dodati? Pa htio sam samo još nadodati to da ove godine doista imamo izvrsna predavanja, od kojih bi izdvojio svjetski poznatog ihteologa Heika Blechera. To je čovjek koji je otkrio preko 6000 vrsta riba, preko 900, bio je na preko 900 ekspedicija u 176 zemalja. Imaće 5 predavanja i u subotu bi bilo najbolje pogledati njegovih zadnjih 50 godina istraživanja. Predavanje će biti izvrsno. Super, dakle dolazi jedan veliki stručnjak u tom području, dođite i popratite ovu izložbu u svakom slučaju, a vi, Daniela, lijepo vas molim, idućeg pitona kad nabavite, nazovite ga Robi i pozovite našu Anu u goste. Molim vas, obožavam uzbuđenja, a evo, veličinom se mogu jako uznemiriti. Onaj humanitarni aspekt nismo naglasili, dakle sav novac darujemo, a naša Ana pogotovo, i educiramo ljude o držanju egzotičnih ljubimaca. Nek Čili navede razloge. A ti svog navlačiš, baš me zanima koji je tvoj, da. Koji je tvoj ljubimac, Ivane? Čekaj, Čili će nam prvo reći, oprostite, Daniela. Dakle, da, osim tog humanitarnog, ja bi zaista stavila veliki naglasak na edukaciju, jer Europska smo unija, otvorilo nam se tržište, molim sve građane da se prvo dođu educirati prije nabavke egzotičnog kućnog ljubimca. Imamo slučaj crvenuhih kornjača u Maksimiru, nemojmo da se takvi slučajevi više ponavljaju. Da. Dobro, evo, dođi pa ćeš vidjeti ljubimca. Ana, lijepo te pozdravljam iz Bogovićeve za sada. Može, do slušanja, hvala, Bog.